Ahuwa mshachi weitu ahikira hirwariro rya BMC omurikabwohe abashaho babeire nibakwata birukuragara kurebeka ngu amagara g'aba bana gagaruka haiguru nobu babiri abarimu Isabel Kemigisha ow'ekibiina kya kashatu hamwe na Benson baine omugisha ow'ekibiina ky'okubanza batabaasa kugumaho ehurura egi yareta abanyadiini okuruga aha bureberezi okushashana ishomero. Aine omugisha Benson ari omu primary 1 kandi na Kemisha Isabella owa P3 riyale twashasha munonga kabaka gwo mwishomero ritu icyo twakakirebaga mwencha tushatsaho munonga. Mukuru w'ishomero yayongera kushoborora ko nabo abafeire tebafeira hamukeno akuba abashaho bakozire ekibabeire nibabasa kyona kurebeka ngu tebafa konka embeera yabo yabasinga amaani nabo babafaho bakora umurimo gw'amaani konka mwenu handi hake bwanyumaisha hanke mwene kichweka abana bitu babiri bongera kuba kubi. Aine omugisha Benson wa P1 kandi na Kemigisha Isabella wa P3. Obureberezi bwa Westankore kubahurire amakuru ago ahishomeraho ahabwo kuba ishomereri riri ha musingi gw'ekanisa kandi ritwire nirukora kurungi munonga mu district ya Shema aho ryabire erya kabiri omwaka oguhwire barebirweho barikuhumuriza abantu. Kandi wari kumanya bibagira bati ayibaza mwana ko kino bwiye kuturana burubuke kambashari mwejo kukundana mwego kugira ki kukundana kandi nabashaba no mbigambo kugamba no mbitekatekere yetu rukundo etwara umwanya gwo kugira ki gwo kubanza. Atyo omuhandiki oteireho na kansara w'ecwekeki eki eishomereri ririmo nokwekushoborora eki abantu beine kukora ahakuba nobu ihanweri ribeireho ebindi biine kusigara nibigenda omu maisho. Okwikiriza Ruhanga ni kikuru nuwatwa nuwa ataho nuwayihaho nuwakiza nuwayita nuwahamagara nuwayimaramaga nico kurebera utakwetaga no kwetongo itoko Ruhanga yakwangira. Omushaho beire nakora ahabarwire ashoboroire ku abahonere nibeija kubaje abwo bujanjabi obubabateireho nkomuringo gumwe gwo kuhumuriza abazaire ababeire bashobanjiri mbani kuna mushanju abo twashasha nabo kushanga ngo abana babiri biza batari mu condition nongi twagezaho kitwantu basa konka mbwenu mukama yabatwara so twina abana 15 mu general ward kandi twagezaho kora kitukubasika abana barije enkubeji kutera kache emareho abana cyashangwa ku etandikire aha kikondo cy'amashanyarazi ekashishagura buri kimwe etyo ekahika buri kibina nobu government eteire hite kari kugamba ngu buri shomero n'emyanya erikweshorerezamo abantu benji kutaho ebirukwata emirabyo oteireho na za kamera amashomero agabantu buntu na mnonga agarukuraza beje nego gajerizeho kuta omunkora konka agarukushaji kwa government agachikozire negabarirwa hangaro gasha kwa Gerald Tugume omurishema ahabwa Tayari West.